Hai porlok borok ti mentang ngan pen bangan Thaiñ Embroidery daka keti bat daka kor ti ngatang pedon kambek daka kor sujan hi ban embroidery dengan pen Kumno bangan de kani kajanyam kade kajan ban pendon kam i kelung akapor ba ai baptisma ti kikwa ban tho baka kerteng takadaungan tho daka kerteng bat embroidery. Wat sangwe emo parlok bangan pen daka ni kabangadru kabanga le embroidery daka do uksai basau ma beli bakatu kajan bangan le nakaban long kabangayo order kade kabali teng hap ada uksai bali hi te bangan le direct pat hakatu ngaru ilade ba ngamjule embroidery shu last embroidery bangale kade nadu ketu banga pen last video jongama banga pen Kumno ban sedang ban le embroidery ti hadin sau san banai ngialadi runga klem kta shoot embroidery tengah salia yo kam wandur shu takadaw yaladi nga practice shua menta bangan le te nga perkhat ngan pen ilang ye phiru banga practice dengan ring video atan bangan yo pen te ngan pen dakan ni buat ngoi kade kaju hi tang ba syong bakani bangaru nga practice mentaya la dia ti phiru sa practice ko ba practice manga kum ni ti ngin ya pet kan long Kumno ngaru hadin kat nu biang ngan le embroidery menta. PUE ngaru Kumno ngahap ban pensuki bali ba ngam jumelin shu ti ngalalung thlun ngaru ti ngahap ban le suki kumni danga pen stet kanom internet shoot ti ngapersang hi kat bala bangan penwandur bah kam koloi bali bangam don pore ka ni kajan bangamut ban le ru la kam kerki ti ngahap ban pen internet shua ti kan shimpori kendiat takadaw ngahap ban practice shua kumni dengan le suki pat play ba nganda I stand kan sa slam yang ahi bahkan wandur ti tang bakan ni pat bakari ke video ti ngahap ban forward hi dala dep ti beli banganda ai suki te kan shimpor daki kenta te phiru phinia that ban yapet ti tangga tu ban akhmat ngapen banga suki Kumno kani basyadin ru kasuki hi tambalong bakade ha ka video te bakan kloi kapor ngahap ban forward ya ka video bakan kam stet te baka stet tambah ha ka jing shisha kam de ka bastet kade ka basuki ba ti phiru sa practice suki kumni hi kumbale manga ti pinsa nguthu kloi ba phiru
yang ni em ngalak bakla bangan bangan penuan te ya uni UN jonga em hajaka bangan penkiu na sini siliang ngalak penkiu na shate siliang te hai ini banakli em pet inom wandur ba sure te mlele tamba bakadang dei tangka banga practice dengan sa le bahapat hakaba hakajan pa ba ken kani te kadei tangka jan banga practice te danga bakla rukta mlele de ngan sa pen bet biang taba phi pat le bah kan wat nom bakla ra kuma bakla manga kum ni ba phin sup yala dia da bakla beli da bakla tang kandiat em kanom wandur shute ta kadaw kanom itanat re te ngihap ban pet ba ngihap ban le ba bakan wan itanat ba step by step mo kan wandur ba kan wan ship ba ti kajing Thaiñ ru long ban page rung itanat te long kadon kataka finishing ma dei te nam don finishing pat nam itanat em ka kanu ka kambang ile ta hi kwa hi ba kadon finishing ma te mlile pat dang practice te ngadang don dang yo lat hi bangan pan ba ken te kini ki dang tang hang ni hi ngala dep te ngan dadep kani ngan continue lang bakani pat ya ka bangan le embroidery dakak tiro te beli bangan umle la ka jong bakan sa shimpor yang ngaru bangan edit la ka jong ka video tangan continue lang hang ni bakadi ru ka ju ka chan tama tangan sepen ilang pi hang ni hi dadep kani ngan sa le saka hand embroidery patken entang hap sangap kali jong ki beriru jeng rua jong ki beriru ki bawan pendik yang mentah kom ni mo tang bangan ong kom pendik surok tamo mde tang jong parok khat hi sa harut surok te yo sngo lu hi te wat pen sngo re kita madep satu ngingin tre ka kam la dia kani ngal adep artan te ya kani ke embroidery ngin penkut no hang ni amin nong ka bale da ka kor ken te mentang ngin sedang pat saya ka hand embroidery mah ladep kani te an pen ilang no ipi ka tu ka bangan Thaiñ da ka tipan tan hang tu hi ladep tang uni bari bak kerteng kadai natanya ti padang sa mentah nila dep hang ni hi bat i kli chung i ma ngahap le mentah da dep ni tang kum tu ngala dep uni pat bangan le da kakti ti uni baladep kini ki banglale men we ar lai mentapat ngan pen ep ki basa ti ngapen don kam da uksai embroidery pat uterne akti uksai embroidery kini ki ksai Thaiñ da kakti ma beli ban Thaiñ da kakti ti hable da kini ki kam reben ki kham ki ksai ru do ksai kor ti long re jem palan ki ksai kor ki jem ba kada ki ksai kor embroidery ken te mentangin sedang kum tu napo sajrong nang tapat sapet hi pet ngahap le ya kani ka design da kada ki ai da kani ka design dengan persyang mo bangan le thik kum tu ladang ala beli ba kani kadai first time yang bangan le hand embroidery ngam pat chule menu hajing im jonga
Kani kanandai kasin ningkong thì wala kataru ngan persyang hipat pangan lek bahagen ngam tip kan long kumno da kalong te la bha da kamlong te ngam tip shu kan wan em kumbaki kwa hang ni ngahap kelan hadu enriu sin mo nga an ain riu sin nang tangan satan pat untuk kan jingsha ngaru ngam dei boong banganang hi ken kan ni ngahap pendon kam da ka YouTube hi ngaru palei ba siningkong temo kumno nganang ngaru ting haban pet ya ka jong kiwei ki baju le han embroidery ting pet na gitu nang tanga sa persyang hipat ken dei boong banganang hi kumni ken klem ka jingyo inanu te mangane mapiru ngim songodon idea re takadaw ngaru ngapet channel YouTube dengan sa persyang pan mangan le hi pat kunigen ti piru sapet nang ta sa ken hang tu kat nusin nga ai hang tu kat nusin nga ai bapin songodu ken kam suk i piru piu ka kli chong hang tu ngadang kelan hang ni ngala klet no hi kan nusin ngala ai nyap sedang biang sedang
ni shiliang ala jandem ngan pen EP tang kan shiliang ya ka tu shiliang pan nganom pen isu EP beli bakala jerong palat ladang pen I boro arleng ti ngan sa pen I no stang dala deblut boro arteli min boro arleng ti ngan sa pen I full EP ti kumnu bangan su ti pila sung thu hi tharai kat tu hang ni ngala deblut ti kalong kumnu saya thu mapia komen mo sakani menta kumnu bangan Thaiñ ya ini ibalong circle mo barit ti ngan pen EP kani beli ibarit ba ti ngan shuraning shua shiraun hadinang tu ngan jom be in long at tin long pelon kum tu nang ta dala dep jom ngan sa running biangken na side pat ya tu ti kaniru kamdade ka ba kaniru kasuk hi ti POE hi tang kum tu hi ngan shu jom kum tu barit nanta saraning pan ti ngande bet kumni ha du bakut betken ti menta POE hang ni bangala dep dru ya ini isim ru tangba namarkan ni kejan banga su menta ka kham stang ti bangan bangan Thaiñ hi da ka korpat kan ngam ilong shu yo kajan kan long tan baro arleng bat nang na ini bangala su pelon nang taldang ai embroidery sa katu na pedeng yo kan jot ti ngaperkhat ya kan ni ba na pedeng pat ini sim nganom le embroidery shu ngan shu ai no da I fabric paint ba hakata ka rukon bakan I tenat tang banganom le shu padak embroidery dengan shu pen EP tang hang tu hi ya kan ni ti lamit artat dengan nom pen isu retrai EP bangan pin ini isim ti tangkat tu hi menta las kani ngan pen EP nang tangan sepen kut no ka video ti phiru plus tu hi tarai tu te lada PE tenat ni PMI tenat terus saya ban share ban like ban subscribe ti saya komen ru beli ba komen jong phiru kadon kamba bangan tip ngaduna nga bakla nga ban penba tilada pia komen ngarungan sung thu ben nga haple ba shu ma tidak kecinya ai men sim lem jong pi kumni ngarungan nang yo men sim nang yo penmi shu ki video nang yo penba shu di tangkatahi kubleng shibun ngin saya sempat next video bye bye